sihlalo lonke bofika ilasi ekugcineni. Amen bathandekayo. Ngingayikhohlwa nalabasha lethi uNkulunkulu asibusise ngabo babe khona. Ngoba ngaphambi kokuba ufike ube mzala uqala ebusheni. Amen bathandekayo. Ngibingelele nalapha emuva sithanda senhlityo yami. Amen. Ngibingelele naphila mango. Amen bathandekayo. Lokuthi nje simile abazalwane umu-encourage ukuthi konke sekuhamba kahle. Amen bathandekayo. Ikakhulu nami ngiyathoba kakhulu uma banginikela lenzaba yokuthi kodwa inqubo yebandla ithi amen bathandekayo. Ngiyamxolela le Nkosi yami angikwazi ukuthi unfortunately ngiyamxolela nalokuthi kwesikhathi ahlaba khona nalowo bathi alweni. Amen. Uma kufika amen. So lithanzile ibandla ufike ekhathi ebandleni ufundiswe. Amen. Na ufundiswa ebandleni kokuqala ufundiswa kokwembatha ukuthi ufuna umbathe njani. Amen. Sithi nasibemukela sifundiswa ukuthi ufuna ugqoke kanjani. Amen. Awubathi ngesinoma kanjani akufanani mhlawumbe kwamanye amabandla. La ukhona khona nawufika emabandleni noma ngabe ufika usazogqokele white uyatigqokela nje sinoma kanjani. Noma usazogqoke blue utifakele nje. La ithi indzaba uma ufika ebandleni uyasukunyiswa kusukunyiswa lo mbethe. Amen. So ngelile ukuthi uyathanda ukubakela ibandla uphathe ibandla. Asengiqale lapho bazalwane. Bese uyasukunyiswa wembathiswe utshela ukuthi umbatha kwala ekhaya wembatha ngokuthi ufuna ngaso sonke isikhathi ibhande ngabangibhande libopha skate noma libopha ibhluko. Amen. Kodwa lokhu kuthiwa ngilina igama lakho. Sizathu lokuthiwa ngilina yingoba kwavela nangesiprofit uma liqala lebandla. Amen. Nakho lesiprofit kwavela kusiyebandla lonke lofaka lebhande lokulinza. Libhande lewo yinto yokulinza ukuthi nilinza noma ngangiphi impi ledibane nayo emkhulekweni. Yingakho ngaso sonke isikhathi lolinda ufuna ukusebenzise ngaso sonke isikhathi. Awusebenzisi noma green kodwa lolinda usebenzisa lomhlophe. Noma ngabe kunini usebenzisa lomhlophe ngoba kungenye ingcenye yobandla. Mhlawumbe kudaba kuze but ngizama ukuthi in a nutshell ucompress uzama ukuthi ube kufishane. Amen. Uma sokufika-ke sekutheni-ke sowena kanjani uthi la sokubethele ngubo njengoba ibangulehlata green alihlata blue because nahlata blue nahlata green. Nangabe kwentekile mhlawumbe bafika ebandleni kwathandazwa athi sisebenza ngomoya kakhulu sibandla ngamoya. Amen. So nakwentekile kwathandazwa kwavela isiprofit lesithile noma sempahla lokufuna uyisebenzise. Iyaziyo ukuthi le mpahla yoripotha kumholo ukuthi mholo kubonakale nempahla nami singiyisebenzise. Uma ngabe uyisebenzisa inesikhathi kuze labazalwane kusasa bamathikazi sebabophana maseshi ngentulo noma ngaphi kwetulu kwalabolinda. Awubophi iseshi yakho noma kanjani. Nabe kwentekile le-report ibe nesikhathi. Uma ngabe leseshi ufuna ukuthi uyisebenzise njalo ihlale emtimbeni wakho. Nawufika la uyifaka ngaphasi. Hayi ngetulu ngoba ngeke sikulekise isiprofito sakho.
but iba ngaphasi ifihlakale ngoba le ngubo lesihlete lesiyigcokayo ingubo esifanele ngoba ingubo yebandla ithi 11 o'clock iyangena inkonzo wherever la ukhona khona 11 o'clock ufuna inkonzo ibingenile and kwesibili sengenile lenkonzo siyahamba esikude bazalwane la kuleli bandla kuhlonipha ikhaya la kuleli bandla amen kuhamba esikude kuhlonipha ikhaya kunana kulenithi lo lelandela somkhonweni liyahlukanisa lebandla amen lihlukanisa ukuthi lo usesemusha lona sowukhulile amen amen bathandana amen lo musha uzoba blue unless sobhabhatisiwe bese ugqoka lo green amen kodwa nesesemusha mncane akunakuthi amantombazana lahamba inkolo yabapostoli amen ngoba phela nisayele bazalwane itelo lokuphandla inkolo yabapostoli uvula inkonzo bese labantu abancane basesebancane bahamba inkolo yabapostoli before kuthi wena ngubonke amen amen so kumcoka lokuthi sikwazi ukuthi nale nkolo yabapostoli ingcenye bese sayiyeka mhlawumbe kuma konje sike sibaba sesiyathandaza isinto because le nkolo yabapostoli ingcenye yale nkqubo yempahla sithanda singathandi nabantu abancane bebasafaka ukuba sesebancane basengakaphuki ngabo laba bahamba inkolo yabapostoli ngisho uyabona nokuphika lesikhuluma ngabo laba basesebasha abancane bahamba inkolo yabapostoli bathatha isibuko sabo bahamba inkolo yabapostoli yabantu ngevakala kungakuthi into zama-compressor ngitakuxelela nase mhlawumbe ukhaze singemuva ngiyaphambili but you take the note amen nabo laba labancane ingubo beyigcokwako ngaso sonke isikhathi sigcoka green bazalwane usula kumphana lomncane ugcoka green kwendlule amen kuyangishela unyaweni sesiyadidokela nje sinoma kanjani enyangeni bazalwane sigcoka sicathele simhlophe akunenzaba ukuthi sinjani but sona simhlophe sesiyadiblendela ngalenda sesiblenda ngayo kahle kahle sigcoka white amen yingakho uma ungagcoki lo white ungafanele uhambe ngetinyawo kudala ufike esikhathini sokuthi kuvulwa inkonzo noma kuvulwa inkonzo noma simile asithathi itinyawo tikhathule bazalwane siyatikhumula aseniyiphethe uma sivula inkonzo amen sivula inkonzo tikhathule nomthetho walekhobeni siyatikhumula asivuli inkonzo tikhathule setinyaweni bayitule bangafakaza amen kumtoka lokho take a note seke sikwende ngoba kithi ngalenye ilanga lenkosi lokho lokuboshwe mhlawumbe naseziboshiwe nasekukhona lesibona lokuncane ufanele nathi impungushe letidla sivuno singanakeki kodwa lesivuno siyaphela amen kufike esikhathini uma besingakhuluma mhlawumbe lokunye sophize singede ngoba uma besingakhuluma ngakhuluma langa lonke kuyoshona na amen kufika kuthi-ke sesigcokane lo green simgcokaneni angisho bazalwane green is a daily bread yethu nasiyakothandaza amen hawu nyalo sesisena nemajazi okuya emthandazweni bese athi sinekuthi noma ngabe siye emthandazweni siye esikuntweni
Utoka jalo greenwa. Amen. Utoka greenwa kuphelele njengoba ngizolile ya international. Amen. Kufike ngesikhathi sokuthi manje esengiyasuka lapha ngiyakuna labasha lo bese balimele ulimala kwabo ukuthi babe nebhande leli bacela ukuphana before time. Amen. Labo labasha labalimele besifazane ithi indzaba bembatha sembatho sa ngoba sebekhulile nakuba kubani bembatha sembatho akathi salimele lo musha akhambi ungazi uselithi kana ngasesibelithiti. Amen. Bembatha sembatho bethini lakuthi bembatha sembatho kodwa sakhe asibi sikhulu njengalesethu siba sincane. Amen. Siba sincane kahle. Amen. Yesu sengane kufike ukuthi sesidura lo white bazalana simbatha ingubo ayisketi bazalana simbatha ingubo lemhlophe nawumake umbatha ingubo lemhlophe ubise just elimhlophe lelinesphika salo lelithumele kamele just lesiphika emva kwaloko ubise sembatho ngiyakuba kodwa uba athi sidora bathi uyagaqa phela ngephasi lo mgaqo lesingaqako uyaflanelwa nga-white. Amen. Lo mgaqo lesiwufakako lo green uflanelwa nga-white. Ngiyakuthizelela uflanelwa nga-white lo mgaqo uma 3 meters buze bawo. Amen. Ufaka kona uphelele bese usejazi ufaka netulo ubise sembatho kubuhlungu ukuthi emabandla anengaphandle afopela kimi kwembathi kodwa nesembiyela emuva nawazana wena ngihamba so proud nangembathi wherever noma ngesikhathi because angitenyeti lo lengikho. Amen. Ngoba kufikela ngathi sikhuluma nezinto ezingasikhove. Kuyabazana neyonke into nesithunya sakho. Uma kukhona kunelokulahlako, lesithunya sikafuna. Singakutholi because kukhona lesingakubona kuwe. Wena ufuna ukuhamba nefashion. Ngoba ukuthi bese ngedlula lapho lo athi umembatha uma ngabe lo athi umembatha uma ngabe kungumshado. Amen. Uphinde umembatha uma ngabe umbulwanije nawo bazalwane umbatha lo white. Amen. Bese ngesiyamembatha noma kuyi-first Sunday. Mhlawumbe leso special day. Angibekise kuke kwenteke kube nenkonzo ebantwana emakhandlela. Nakuba bazalwane. Ikhona phela inkonzo emakhandlela la ebantwini. Yebantwana. Uma bathandazela ukuthi baye esikoleni noma kufanele kubhale ama-exams. Beyivele ikhona la into. Nakwenti bale nkonzo ebantwana emakhandlela sixoka lokhali bazalwane. Amen. Bathandazele labantwana. Batothola usizo.
Sisembatha ngoba simbatha emihleni yonke, hayi njenge-first Sunday. Amen. Bese vele abantwana bakhulekele kwentelelo ukuthi bentelwa special day yabo, bathi ba-protected ngoba phela abanye bafuna sibathandazele. Ezikoleni baningi emadimani. Injalo le, ngicabanga kokusike selinendlula lapho. And awuthi igqokele isinoma kanjani lo, sanamhlanje sekakade. Kune-order bazalwane. Ngicela ukugcizelela, kune-order. Ngisho labomama ngifuna bathi sine-order. Awutendeli nje sinoma kanjani. Amen. Kufike ukuthi sesigcoka ijoyini. Ijoyini abazalwane ifumele enzaweni la ukhona khona. Amen. So ifumele bese uyabuya la. Sizokwembathisa. Amen. Ifumele esiguqweni sakho la ukhona khona noma ebranchini. The special things sifuna ukufumela ngoba kuzoda bomama. Amen. Uyayifumela. Amen. Labanye babuye ukuthi ayikhanka ngokujoyina nayo. Avela ahamba ukufuma sasembathe basemfumela. Uyayifumela ukuze basayithandazele nanawe yemva uyifumela. Amen. Sebakuletha la nje sebayazi ukuthi bobana ubani lebatongazi. Amen. 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 Ikanjalo le iyashiyana ngokwembatha kwakhona. Usukela kumvamelo kuya phasi. Amen. Bagqoka isiphika lesisikwele. Never mind. Usuka kumvamelo kuya phasi. Bagqoka isiphika lesisikwele. Bese kuthi kubaholi from la kubafundazi bagqoka emalawini. Goshona etulo. Amen.